Murabona ko hano interineti yacu yamaze kuba connected neza cyane, irakora neza cyane kandi irakora kuri MTN. Rwose interineti yacu yabaye connected. Turamutse tugiye no kuri YouTube video twazireba, reka naho tubigerageze turebe. Reka tugerageze turebe. Murabona ko bahise batuzanira kwamamaza ikintu kigaragaza ko interineti yacu iri gukora neza cyane, nta kibazo ifite. Murabibona ko bahise batuzanira kwamamaza. Reka turebe ino video ya Gatari Fred. Murabona ko interineti iri gukora kuko baduhaye n'amatangazo. Interineti yacu irakora neza cyane. Murabona ko iri gukora no kuri YouTube irakora. Hello friends, tumaze igihe kinini twarabuze interineti iri gukora kuri simukadi iyo ariyo yose, haba MTN haba na Tigo, ariko aka kanya kubwo gukunda abakunzi ba Max TV nagerageje kubashakira interineti mwakoresha. Murabona ko uyu munsi nayizanye, yitwa Demon VPN. Akaba ari VPN nziza iri gukora kuri simukadi ya MTN ndetse na simukadi ya Tigo. Ngenda bareka nkoresheje MTN, ariko ikaba gukora cyane cyane ku bantu bafite telefone zifata 4G. Munsi ya 4G ho biragoye ko wayikoresha, ariko birashoboka ko bitewe n'ahantu uherereye nabwo ishobora gukora. Iyi application rero kuyikoresha biroroshye cyane, biroroshye, nta kintu na kimwe bisaba, ni ibintu byoroshye kuyesitara, nta safari isaba, ni akantu kari aho nyine k'amafuti ariko gakora neza. Rero iyi application ntabwo wayisanga kuri Play Store, wapi. Nujya kuri Play Store ntabwo urayibona, ahubwo ngewe ndaguhereza link muri description ya video, ubundi ubashe kuyesitara muri telefone yawe, ubashe kuyikoresha byoroshye. Ukuntu ikora rero nta kundi, reka tuvemo dukore exit. Nitumara gukora exit, noneho application urasanga ari application imeze nk'iyi gutya uri kuyibona. Numara kuyinstara ni gutya iraba imeze, yitwa Demon VPN. Uraza uyifungure, numara kuyifungura wamaze kuyinstara muri telefone yawe irafunguka gutya uri kubona. Utegeze gatoya ifunguke. Nimara gufunguka rero mpite nkwereka uburyo iyi setting. Hano numara kuyifungura baraza bakubaze nimba ushaka kujoininga Telegram. Nuba ushaka ukande yes, ariko ibyiza wajoininga kuko iyi Telegram ninyuraho ano makuru yose ni ya Demon Emperor. Nawe ushaka kuhanyura ukajya kujoininga Telegram yabo, ukajya ubona amakuru ajyanye ni VPN ndetse n'izindi VPN zitandukanye. None nuba utabishaka uraza ukanda hano handitse ngo later. Hano urahita uza wikanda hano handitse ngo later, kuko nsanzwe nyibamo, reka nkande later. Guys, mbibutsa ko nyine ibi mbikora kugira ngo ngumye mfashe abakunzi ba Max TV kugira ngo babashe kubona interinete uko bisa kose, babashe gukora accessinga kuri interinete, babashe kuba bari online. None ukigera hano ntabwo gutyo urasanga bimeze. Ukigera hano wowe urasanga harimo akano kantu, uraza kano kantu kari hano urasanga muri kakwerekera, uraza ukande hano hepfo gutya. Kano kantu kari iruhande urasanga harimo akantu kameze nka kano kitwa UDP. Aka urasanga harimo kano kantu kitwa UDP high stereo, niyo urasangamo. Noneho urasanga ubwo bimeze gutya. Ubundi ukigera kuri dashboard ni gutyo urasanga imeze. Noneho nimba ukoresha Tigo uraza ufungure hano ukande kuri kano kantu, cyangwa se MTN uraza ukande kuri kano kantu kareba hasi. Numara kugakandaho ubundi uze uhite ureba andi masava arimo. Harimo sava nyinshi zitandukanye. Urabona hano kuri MTN, kuri Airtel baguhereza megabyte 320 ku munsi. Noneho harimo na 4G Lite Unlimited abana bakoresha za Mango ndetse na MTN. Samutemo uri ahantu hari imbaraga ariko ufite simukadi ya 4G irakora. Noneho izindi zo muri Tanzania murabibona. Noneho iyo twe turifashisha, uraza wowe nubona byanze uze urebe iyi iyi sava iguhereza megabyte 50 ku munsi zo kuri MTN, aba ariyo ukandaho kuko nabonye ariyo iri kugerageza gukora neza. Nurangiza rero uraza uyikandeho. Nimba ukoresha Tigo nabwo ufite simukadi yawe ari 4G na telefone ifata 4G, uhitemo buno buryo bwa hano hejuru, buno naberetse bwa UDP
Hystereo, nimba ukoresha bwa Airtel 2020, nimba ukoresha Mango 4G cyangwa se n'izindi 4G, ushobora gukoresha UDP Hysteria yakwemerera ukayikoresha, yakwanga gukoresha iyi 4G Lite Unlimited na MTN birashoboka ko wayikoresha bikemera. Noneho nurangiza rero wowe uraza uhita ukanda iyi sava nk'uko namaze kuyibereka, mba ngira ngo muyibone neza, ubundi uze uyikandeho. Numara kuyikandaho guys, mbere yuko dukanda connect manzire ko wakoze subscribe kandi iyi video wamaze kuyihereza like, ubundi dukomeze. Ingozogerayo iwaye kandi subscribe ibuka no kuyifungura kugira ngo dushizeho ikiganiro gito kibona mu bambere. Okay, none ukimara gufungura uraza ukimara kugira hano umaze gushiramo iyi sava, uraza ukanda ndetse ngo start. Numara gukanda ndetse start, ucunge hano hejuru iwanjye, hano hejuru murabona ko turi muri 4G. Sorry, ntago iyi flash ntago yajyayo, ariko simukadi yanjye murabona ko hano iri kwerekera hari 4G, aba ari 3G ntago byakwemera. Uraza rero wowe uhite uza ukanda ndetse ngo start. Nukanda start utegereze gatoya, iragenda yinjectinga, ubundi utegereze gatoya, utegereze injecting yiconnecting. Nuramuka ugerageje bikanga, umenye ko ari telefone yawe wenda ishobora kuba itari gufata internet ya 4G, kuko iyi UDP ikorana na 4G. Ndacyashakishiriza n'izindi zizabasha kwemera, izemera zose nzazibahereza kuko nicyo mbereyeho. Wowe icyo usabwa ni ukureba video ukayirangiza kandi ukansupport ukanda subscribe, ukora like, share ndetse ukareka no muri comment ukavuga ati byemeye cyangwa se byanze mumfashe gutya, tutadari ngo tugusubize commentaire yawe yose uduhaye. Tegeze gatoya, kanya gatoya iri kuyiconnectinga, urabona ko noneho yamaze kuba connected. Ubu noneho tugiye no kuri WhatsApp dushobora kohereza message ikagenda, wajya kuri YouTube ukayikoresha, hano kuri Telegram, ahantu hose wayikoresha. Ariko mbibutse ko hariya iyi sava turi gukoresha iduha megabyte 50, nubona zishize nyine bigahagarara uzamenye ko nyine zashize. Turacyagumye gushakisha n'izindi internet zaba zikora neza. Guys, ndabakunda cyane rero, mureke duhure muri video zikurikiraho. Ciao ciao, Imana ibarinde.